الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله القائل في محكم التنزيل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ثم الحمد لله القائل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله، القائل في أحاديثه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه مسلم. وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سلك طريقه واستنى بسنته إلى يوم أن يقول كل نفس نفسي نفسي. أما بعد، فأيها الأحبة، تبتم جميعا وتاب منساكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. فالله سبحانه وتعالى أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن يرزقني وإياكم وسائر المسلمين بحسن الخاتمة. musidɓe julɓe tedduɓe teddilɓe ka dina l'islamu yoni nema. En yetti Allah o bajjo seniɗo wowɗo mo ronkata neminayɗoma nemaji ɗin fop hay sa yeddimo. Sa yettimo o ɓeydanama, sa yeddimo kadi hatta o korama. ɓawo ɗum ɗo hiɗen juula e ɓurnaɗo tagefo sallallahu alayhi wa sallam, mo Allah ɓuri yiɗude ko tagi kon fo, o wiyeteɗo Muhammad. kanko e ɓeygure makko nden fuu, e dendagal sahabaɓe makko ɓen ɓe fop maɓɓe, e kala on wonɗo e laawol ɓeeɗo, ma wonɗo e etade fi wongol e laawol ɓeeɗo ila yawmil qiyama, ha ñande tawata kala wonki tawata ko hoore mum woni ko mapini ɗum. ɓawo ɗum ɗo, miɗo salmina on salminago hakkunde julɗo e julɗo e hoore o aduna, kala kara kadi ko ngon salminago hakkunde yimɓe aljanna ka aljanna. yo Allah waɗa on fo moɗon e kala jentiɓe en e jentoytoɓe en jeyaɓe yimɓe aljanna. miɗo toro subhanahu wa taala ka hoore mimbar ɗo ñalande juma lewru sabbordu donkin, kala marɗo ande yo Allah ittanmo ande makko, kala nawnuɗo ma nawniraɗo yo Allah on sellinmo, kala ɓe mawɓe mum faati yo Allah o yaafoɓe, kala luttuduɓe e mawɓe muɗum yo Allah ɓoyniduɓe e maɓɓe, kala mo zurriya mum feewi yo Allah tabintinɓe ɓoyliɓe ko Allah woni fewnowo yo Allah on fewnuɓe, yo Allah ɓeydan kala jogiiɗo yo Allah hokkor kala mo jogaki, yo Allah reena on fof, reena sukaɓe meɗen dendagal wonɓe hoore ɓe laawi, dikkina dendagal lawnuɓe julɓe. innahu waliyu zalika walqadiru alayh. أيها الأحبة، أود أن أذكر نفسي وإياكم في أجالة سريعة بحديث واحد فقط إن شاء الله، ولا أريد أن أطيل عليكم لشدة الحرارة الشمسية إن شاء الله. نحن اليوم في 24 من شهر ذو القعدة. نبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث الذي يرويه لنا
imam Muslim annahu man arada minkum iza arada ahadukum an yudahi al-udhiya fala ya'khudhu shay'an min sha'rihi wala min basharihi wala min azfarihi bidayata shahr Zul Hijjah al-ashrul awail min shahr Zul Hijjah. أود أن أذكر اليوم 24 aujourd'hui nous sommes le 24 شهر ذو القعدة. À partir de la semaine prochaine إن شاء الله سيكون الثالث أو يوم الخميس أو يوم الجمعة سيكون أول أو ثاني من شهر ذي الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من بشره ولا من أظفاره. رواه إمام مسلم. musidɓe julɓe tedduɓe komi falte andintinde ko maako goto e maakuji nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam. mawɓen ɓe maaka e mo mara gonɗi ko law fuɗɗoto ɓiññugol. haray boyino wondi e anniye fi ittugol layya. ittugol layya ko gollal ɓurgal e moƴƴude e golleji ɗin ko goɗɗo waɗata ka balɗe 10 arane e donkin. hande noon ko 24 sabbordu donkin. hawnaki no gasa yontere hande ko go'o ma ɗiɗi. siɗa wondi e anniye a ittay layya on ɓe maaki haray a duwaka ittugol peɗa joganne maka donkin on naati. a hana fembade ma ittugol leeɓi ley nelki leeɓi ley wuddu. kala ko wiyete kon ɗen laɓɓinande ɗon haray hiɗa hani woɗɗitade ɗe si a wondi e anniye on wondema pellet a ittay layya. haray ko ɗum ɗon woni ka sunna. joni noon si goɗɗo noon o yejjiti hara himo wonduno e anniye o ittay layya o yejjiti noon o fembike ma o yejjiti o itti peɗa ma o yejjiti o itti leeɓi ley nolki ma leeɓi ley wuddu. haray ɗum ɗo haɗay hande kadi o itta layya o la hatta o itta layya ɓay o yejjitu. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki inna allaha tajawaza li an ummati alkhata wannisyan wa mastukrihu alay. piiji tati no ton allah no yaafi mofte muhammadu sallllahu alayhi wa sallam. faljere ko on tigi waɗi hara faljo. wannisyan ko on tigi yejjiti waɗi. wa mastukrihu alayhi e kala ko doolaɗa forsaɗa waɗɗa hara yiɗano a falaka wadde. ɗiɗo mofte muhammadu sallallahu alaihi wasallam haray no yafanaɗi. yo allah yaafo e bakkatuji men ɗin fof. si tawi noon hara on tigi tewi pas itti peɗa ma fembi ma itti leeɓi ley ñolki ma leeɓi ley wuddu haray ɗum ɗon kadi haɗarimo yo ittu layya on kono haray yo tuubo o rutto ko allah subhanahu wa taala ɓay haray o lundike mako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haɗatamo ittugol layya on haɗata layya on jaɓe kono noon ko nelaɗo maki fa aleykum bi sunnati jokke sunna min komi yamiri on yo waɗu ko. wa bada zalika ayuha al ahibba bada hadihi tazkira basita faqat insha allah amma iza nasiya al insanu wa akhadha shay'an min sha'rihi aw basharatihi aw azfarihi fala yamna'u zalika min an yudahi. si o yejjiti kadi noon o waɗi dey haray ɗum noon haɗatamo nde o ittata layya. misdaqan li qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha tajawaza li an ummati alkhata wannisyan wa mastukrihu alayh. konti yejjiti waɗi ko falji waɗi e ko doola waɗi ɗiɗo a nanguitirtaɗi a nanguitirtake ɗi. wa bada zalika ayuha al ahibba يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام الأعمال الصالحة أحب إلى الله من هذه الأعمال من هذه الأيام. فقال الصحابة ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك شيئا.
kadi ñalɗi ñalormaji ko Allah tagi kon fopp ɓurɗi moƴƴude ɓuri balɗe 10 aranɗe ɗen ka donki ɓayde laaɗo sallah sallam maaki ɗum sahabaɓe inni hay waɗoygol jihade fi sabilillah ko ɗeɗo ɓuri moƴƴude nelaɗo maaki hay so tawi ko waɗoygol jihade fi sabilillah ko ɗe balɗe 10 ɗo ɓuri e moƴƴude ɓe maaki noon si wona hara ko goɗɗo o ƴetti wonki makko kin e jawdi makko nin e ɓeygure makko nen fop o yehi waɗoygol jihade fi sabilillah ɓe fop maɓɓe ɓe lutti ton hara na wonkiji arti wona jawle arti ko oɗo pet ɓuri moƴƴude e di gollal moƴƴal ngal waɗuɗa ka balɗe 10 arane ɗo ولهذا فقد أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأيام قائلا والفجر وليال عشر بمعنى الأشهر الأوائل من شهر ذي الحجة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها entoro Allah yo Allah tawnu en ɗe balɗe 10 arayɗe ɗo o newnana en kadi waawen waɗugol golle moƴƴe e majje kadi golle moƴƴe woɓɓe ɗe tawano tawno buy tawano donkin feƴƴuɗo hikka nini hara hiɓe ka nder gaburuji maɓɓe en surroyinoɓe enen kadi en luttiraɗo ɓuuri yontere est ce que en fof en tawete ɗum ko Allah pette woni ko andi ɗum koye wondu e anni e moƴƴo si tawi o tawni en ɗe ɗo en waɗay golle moƴƴe ko tawa en yeeso meɗen janngo ñande tawata e wawana hoore meɗen wa bada zalika ayuha al ahibba wa min ahabbi al a'mal allati yajibu alayna an naquma biha fi hadhihi al ayyam awalan as-siyam an nasuma hadhihi al ayyam al ashhur al awail min shahr ذي الحجة الصيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما واحدا من صام يوما على صيغة النكرة في سبيل الله باعد الله وفي رواية زهزه الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا بمعنى 70 عاما بسبب صيام يوم واحد لوجه الله فعلينا أن نصوم هذه الأيام من أحب الأعمال وكذلك أيضا القيام أن نحيي هذه الليالي ونصوم نهارها golleji ɓurɗi moƴƴude ko hanuɗe wadde kon e nder ɗe balɗe 10 ɗo goo on taw ko yen hooru ñalormaji ɗin nelaɗo salah sallam e maaki sa hoori ñallal gotal fi Allah har hay goto anda hiɗa hoori sina mo horanɗa on ɗum ko Allah yoɓayɗoma on Allah woɗɗintino yeyte e natugol yiite jahannama embere settoji ma ndunguji 90 lakara be mana natoyta sa heɓi noon ɗe balɗe 10 ɗo hara ko horiɗaɗe ko liwaji hilla ɗiɗi on alqiyam ko yen naafu jemma wurnite jemmaji ɗin hoore ñalormaji ɗin malgré hino wuli fi kala hino wuli مع شدة حرارة الشمس فعلينا أن نصوم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا تحب من الدنيا سأل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لما جاء دور علي قال وصيام أحب أن أصوم لما يكون شدة الحرارة شديدة جدا هكذا قال علي في الشتاء أو في الصيف سيدنا علي نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لندي صحابة بمبيك هون يدي نتاو نو كانغو كو وينو غون هيمو يدي هورغول فewndo sawmu أثناء الصيف fewndo ko hatti e wulugol ɗon ɗum ko fewndo ɗo tawata ka futoro yehi ha e 22h o kanko himo yiɗi ɗum jonno si tawi ñallal gotal a woɗɗintinoyte e natugol yiite embere duuɓi 70 sa wakkili ka heeɓi ɗeɗo balɗe 10 haray ko machallah salisan ayuha al ahibba al iktharu min ikhraji sadaqa wa khasatan ala al fuqara wal masakin wal yatama hebbingol ittugol sadaka jonna miskinɓe ɓen
e alyatima ɓen e tampuɓe ɓen alfuqara walmasakin walyatama wa kadhalika aidan al arami al armala liqawlihi alayhi salatu wassalam assai ala al armalati walmiskin kalmujahidu fi sabilillah. Subhanallah. الساعي على الأرملة التي توفيت عن زوجها والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وقال أبا هريرة وأحسبه قال كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. neɗɗo tankotoɗo miskin, dankotoɗo tampuɗo, neɗɗo dankotoɗo sonnajo mo moodi mum feƴƴini tawata ala ko kipa, baraji makko hino fota wa neɗɗo yahuɗo waɗoygol jihadi fi sabilillah. filliɗo hadis o ngo wi womi sikki baraji makko ɗin hino wayi wa on neɗɗo horowo mo taƴidirta few, ma on neɗɗo nafayɗo kadi jemma mo taƴidirta few, tellement ke mo jogui baraji e muɗum. wa kadhalika aidan ayuha al ahibba min al a'mali as-saliha kasratu qira'ati al qur'an. afdalu zicre qira'atu al qur'an. hebbingol jangugol qur'an boyi fi hadihi al ayyam inchallah in qaddara allahu lana albaqa'u ila dukhuli hadihi al ayyam. si tawi allah newnani en nde o tawni en haaɗi naati taw ko ɗin hande wadde. qira'atu al qur'an في هذه الأيام ألف واحد فقط يساوي 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. hebbingol jangugol qur'an alif goto mo janguɗa ko baraji 10, sa watti ɗon laamu a heeɓi baraji 20, sa watto e mimo o wawi baraji 30. alif lam mim kalfe tati baraji 30. baraji hun gotum kama bayna samai wal ard, harani fotawa hakkunde leydi e kam. wa kadhalika aidan ayuha al ahibba min al a'mali as-saliha allati yajibu alayna an naquma biha fi hadhihi al ayyam kasratu al istighfar wa at-tawbatu ila Allah wa ar-ruju' ilayhi, tawbatu sadiqa. tubu ila Allah, tubu ila Allah jami'an, man laysa al muslimun wala al kafirun wala al fasiqun wala al munafiqun, بل الخطاب موجه إلى المؤمنين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والفلاح والنجاح والفوز في التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. hebbingol tuubugol e insinagol kadi ka Allah, kasratul istighfar wa tawba. hebbingol insinagol tuuba rutto ko Allah, toromo yo o yaafoma. ko hombo Allah fewtini yewtere nden na julɓe ɓen ko gomɗinɓe ɓen tigi wiyeteɓe mu'minun on qad aflahal mu'minun, ko ɓen Allah fewti, ko ɓen Allah inni yo tuubu. na heferɓe ɓen, na fasiqiɓe ɓen, na nafiqiɓe, na ɓen non. ko ɓe innaɓe heeɓi darajatul iman, ko ɓen inna kadi yo tuubu rutto ka makko subhanahu wa taala. tentini non e nder ɗen balɗe ɗon kadi si Allah tawni en ɗe yo Allah tawno en ɗen. فعلى المسلم أقل شيء يوميا ولو ب100 مرة أو 1000 مرة أن يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الاستغفار، الذكر، إبادة لا يطلب منك بمعنى الطهارة. فمن الممكن أن تذكر الله وأنت على غير الوضوء. وكذلك أيضا المرأة ولو كانت هي في دورتها الشهرية من الممكن أن تذكر الله. العبادة لا يطلب منك الطهارة كالصلاة وغير ذلك من العبادات. كوكو ويتي جانتاغول إندي الله إنسينو إناكو بي هرهيدا وندي تون إي لابان hiɗa wawi jantade inde Allah haysi tawi a salligaki. sonnajo haysi tawi mo wondi e Allah makko mo wawi jantade inde Allah. astaghfirullaha wa atubu ilay, astaghfirullaha wa atubu ilay, aqallu shay.
aw astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayh. Ngol konngol ɗo onti duumo e ngol ɗo daiman wa abadan. O sanzira ɗum ɗon o ƴetta subhanallahi wa bihamdi subhanallahi lazim. sa woli ɗum ɗa ha juuti ƴetta ɗum ɗa kadi li qawlihi alayhi salatu wassalam kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila arrahman. subhanallah, كلمتان فقط خفيفة على اللسان أثناء الذكر، خفيف جدا لا يكلفك شيء، ولكن حبيبتان إلى الرحمن، ولكن أيضا يثقل ميزانك يوم القيامة، وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بغير عدد. أنت في السيارة، في مترو، في ترام، في المشي، في أي مكان، كل لحظة قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربما إن شاء الله الله سبحانه وتعالى سيرزقك أثناء الموت وأنت تقولها. رزقني الله وإياكم وسائر المسلمين بحسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي جعل الأرض مهادا، ثم الحمد لله الذي جعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعل فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهو القائل في أحاديثه حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت الآتس، وإجابة الدعوة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، فهذا نبذة بسيطة إن شاء الله من الأعمال الصالحة التي يجب علينا أن نقوم بها في الأشهر الأوائل من شهر ذي الحجة. وأفضل وأحب الأعمال التي يجب علينا أن نقوم بها في هذه الأيام أن نضحي الأضحية. لا يكلفك شيء، ربما 200 أورو أو 300 أورو، إما هنا أو في بلدك، ولكن حاول أن تضحي لنفسك وأهلك وكذلك أيضا لوالديك. musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawo en yettude allah laawol ɗiɗaɓol juula e ɓurnaaɗo tageefo ngon sallllahu alayhi wa sallam, haray gollal seeɗa yewtuɗen ɗo golle moƴƴe ɗe haanɗe waɗde e nder ɗe balɗe sappo are e ɗon ko ɗum woni sappo aranɗe donki. ko ɓuri moƴƴude noon e golle kon foppo ko waɗa kon e nder ɗen balɗe sappo ko hibbugol jiijam, ko ɗum ko wiyete kon layya. neɗɗo fof neɗɗo yo eto itta layya si tawi himo mari feere, o ittu layya fii makko e ɓeygure makko nden e mawɓe makko ɓen wuurɓe faatiɓe. an on sa itti ɓeygure ma nden fof sonnajo e ɓiɓɓe ɓen fof natori ɗon, kala ɓeygure ma nde wuuruɓe mayɓe fof anni o hino wawa yonde. haray noon si tawi haray ko baali, haray ko be harangi heeɓi lebbi 6 ko fanɗi o, siko mbeewa ko hitande, siko nagge ko fanɗi o hara telen duuɓi 2, si tawi ko wanowa ngelooba ko be hara woɗi duuɓi 5. jon noon nagge ma ngelooba ha yimɓe jeeɗɗo no wawi kafude ɗum ɗo, jeeɗi ɗo no wawi kafude. si tawi jooma golleɓe jeeɗɗo kafi, jooma galle ɓe ɓeygure muɗum natori haray nder to. si tawi noon hara ko dammol mbewa ma baali fof no wawa yonugol, haray ɗon goto ɓe jooma galleji on kanko e ɓeygure makko nen ɗon ka fatake, sina an e ɓeygure ma nen ɗon ko hunde wotere. haray noon mayɓe ɓen ɓe ittantake layya innugol kolɗo dammol ko fi baba yan faati ɓen, ka ittuɗa ɗon ɓe natoray ɗo wuuru ɓen hara e faati ɓen fof natoray ɗon. si wona hara ɓe acciro jawdi ɓe wasi yindi
ma haray jewdi maɓɓe ni ƴette ɗum ɓe ittane ma ɗum hara ko wasiye moɓe wasiyino hara ko on wasiya ɗo wona e hunnede ɗo haray hino sella hande kadi kaɓe ittane kolɗo ko kamɓe si wona ɗum ka ittaɗa ɓe natori haray ɗon joni noon haray dammol ɗo sa wawi ittude ɗo in amkana huna si newike ɗo fof afdal ya hirsana hoorema tudahi li nafsik si tawi wawari ne waɗe ɗo irsirha ila baladik haray naɓuka meɗen ɓe ittanama toon haray no sella yasihu attawkil anil udhiya no sella ka goɗɗo lontinano goɗɗo fi haray ko wiyete kon haray layya inchallahu sanutabi'u lmawdu'u inchallahu fi l'usbu'i alqadim in qaddara allahu lliqa walbaga inchallah en jokkitoy to yewtere nden ko seeɗa yewtuɗen ɗo andintingol plus important on ɗo jogannema ka balɗe sappo arane ɗen e donkingol naati hara yo on tigi rento e fembagol so femmoto yo fembo fewno ɗo so ittay leeɓi ley nelki yo ittu fewno ɗo so ittay peɗa yo ittu fewno ɗo o heblo kaɗen ɗon naati o haya yo rento e ɗin ɗon ha tuma nde o itto e layya makko wo inchallah as'alullah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salih al a'mal wa an la yufarriga hadha al jam' illa bi dhanbin maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin mutaqabbalin mabrur allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma allahumma ij'al lana min kulli hammin faraja wa min kulli diqin makhraja wa min kulli bala'in afiya allahumma farrij hamma al mahmumin min al muslimin wa naffiz karba al makrubin waqdi dayna lil madinin واشف مرضانا ومرضى المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله.